večer. Slišimo se zelo dobro, slišam tudi jaz. Hvala lepa, da ste prišli in da ste se odzvali vabilu na današnje druženje in pogovor z našo izjemno gostjo. In resnično nam je veliko čast in veselje, da je z nami danes duhovna zdravilka, učiteljica in pa avtorica knjige Sorodne duše in lepo prosim za en aplavz. Iris Tarbuck se je že rodila z izredno sposobnostjo zaznavanja in videnja duhovnega sveta, kasneje pa je ta svoj dar le še nadgrajevala in razvijala. Diplomirala je na koledžu za alternativno medicino v Izraelu, v Zagrebu pa zadnjih 20 letij svetuje in pomaga ljudem pri njihovem osebnostnem in duhovnem razvoju. V knjigi Sorodne duše avtorica razkriva svoje edinstvene upoglede v to, kaj je ljubezen, kako jo prepoznati, kako uživati v njej in kako jo nenazadnje tudi zadržati. Govori pravzaprav o duhovni ravni ljubezni. Iris, duhovni medij, soul reader ali pa bralka duš, oseba, ki vidi globje in dlje, v knjigi Sorodne duše pravzaprav razkriva tudi to, da vsi nosimo potencial, s katerim lahko uresničimo pravo in resnično ljubezen. Bralcem prenaša svoje duhovne izkušnje in svoje duhovna spoznanja in pa zelo natančno navodila, kako v svoje življenje pritegniti osebo, s katero je sploh lahko možno uresničiti tako ljubezen. Torej pomaga najti sorodne duše. Sorodno dušo. Torej, v knjigi odgovarja na dve ključni vprašanji, torej kako najti in kako zadržati pravo ljubezen. Iris, dobrodošla još jednom. Hvala. Ja sam jako sretna biti ovdje da govorim protiv Božnika. Hvala. Ne znam da li vi prefer da govorim engleski ili hrvatske bez padeža? Hrvatske bez padeža. Ili engleski? Engleski, a? Hrvatski, ok. Onda ispričavam kako govorim. Možda mogu baciti Slovenci. Da, prevodit ćemo, nema problema. Jako smo sretni da si danas tu s nama na ovaj poseban dan koji je posvećen ženama, ljepoti, onim visokim, finim vibracijama ljubavi. Jako posebno dan. Da, tako da za početak možda te pitala ono što nas sve zanima, šta je za tebe u stvari ljubav, kada i gdje ona počinje, koje vrste ljubavi poznajemo, i onda dalje kako naći privući sorodnu dušu. Kad pričamo o ljubav, to nije samo ljubav riječ. Riječ je to samo the easy thing. Ljubav je posla. Ljubav je frekvencija. Ljubav je nešto da kad smo prvi put, kad osjetimo ko beba, ljubav od mama je od tata ili od mama ili za dan žena od mama, ali da muški isto, od roditelja. To je nešto unconditional, bezuvjetna ljubav. Ovo moment kad ljubav dolazi ja hoću, ja trebam, to nije to nije ovo, moram ovo, zaboravaj, to nije ljubav. To je nešto commercial ljubav. A kad ide nešto od ovdje, bez očekivanja, bez da ti trebaš nešto, kad ti gledaš tvoja muža, tvoja neko, šta hoće od njega, samo podijeliti nešto, samo da idemo, razvijamo zajedno, da idemo napred, to je to ljubav. Ali za mene, kad ja gledam ljubav ima miris, ima boja i to je nešto da rastemo zajedno. A ljubav to nije samo prema muški žena, to je žena, muški, djece, roditelj, friends, životinja, to je ljubav. Mene najviše ja volim mačka, ali mačka najviše pokaže ljubav. Zašto ona dolazi kad te voli, ona ne da treba nešto od tebe, ona dolazi kad mora. A muž i žena, ili između muški i žena, to uvijek nešto treba, očekiva nešto, to nije ljubav. Tako da uvijek trebamo platiti od početka šta hoću, ja malo trčim, ali šta hoću, šta trebam, i da li to od tu ili od moja mozak. Kad to je od moja mozak, to je neka vrsta ljubav, ali mi nećemo to, mi hoćemo više frekvencija ljubav. I kako zapravo razlikujemo da li ta ljubav dolazi od tu i kad dolazi iz srca? Najviše kad vidite u kapli, kad oni razvijaju zajedno, da ide naprijed, kad ti možeš gledati danas i
gledati kako si bila prošli godina, kako si bilo prije 10 godina, kako bilo prije 20 godina i vidiš da ti ne plaćaš da istu stvar. On nije tako, on ne dolazi, on je ovo, on me napravio. To nije ljubav. A kad vidim da sam napredio, da sam puno bolja osoba, da sam achievement puno više, da ne plaćam da ova stvar što sam plaćala prije 10 godina, to je onda ljubav. To je prema ljubav. To znači da na neki način, da ne, je li ovo možda malo preglasno? Preglasno? Kad prevazit ćemo neke uzorke koji nas vrte u toj zaciklanosti, to znači da smo izašli iz nekog kruga i da smo se bliže, da idemo naprijed. Dobro, da ne ponovimo isto komplejne opet, to znači da nije bilo ljubav, to znači da ti hoćeš neko, ko sam uvijek kažem, u Japanu su rekli da za 5 godina će biti robot. I onda to robot će gledati kao žena točno, može sve s njom napraviti, ili ko muški, i onda možeš programirati kako hoće, da on će i slušati tebe, da će biti nježan, da sve. Onda to će biti isto vrsta ljubav, ali to je ljubav koja je programirana. A naše muški ne možemo niš programirati, to nije dobro. A kad mi možemo prihvatiti naše muški, ja pričam kao žena, ne, da ne misli da... Kad mi možemo prihvatiti kao muški, to je on, i vidi, ovo što sad vidim, da li je to okej, da li volim to, da li mogu živjeti, da ima potencijal da idem napred, to može biti ljubav. Ali kad vidim, ok, on je sad tako, ali mogu pomiriti ovo, neće biti nježna polako, neće pokazati od početka šta treba pomijeniti. I to puno žena misli, puno, 99%. I onda to već pogledam, onda čeka 5 godina, će biti robot, možemo kupiti i napraviti nešto kako hoćemo. Ali kad ja vidim, na primjer, puno puta u početka ljubav, oj, kako on super kad spava, kako hrka, kad hrka, to je muzika, kako on to jede super, kako on to gleda televizije doma, a za godina dana ne mogu više slušati kako on hrka, kako on jede ko svinja, kako ovo to, a to nije promijenio, to je bilo od početka. To znači od početka moramo vidjeti šta imam, da li mogu to, isto pričam prema muške, ne samo, da li mogu to živjeti, da li to me okej, da li je ugodno tu, ne samo passion. I onda kad to, onda može razvijati, ali ne da on je dugo plastelina, da mogu njega promijeniti kako hoću. To onda nije ljubav. Zapravo to znači da moramo biti na početku već sami iskreni i do sebe, šta je nama okej i šta nam nije okej. Ili da tu osjetim da mogu živjeti s tim, da to tako ponaša, da li to mogu, ne za godina dana kažeš, ja ne mogu, to nisi mi pokazao. On pokazao, uvijek je bilo. Samo žena ima veliki talent, on ne vidi šta hoće vidjeti. Znači, muški kaže od početka ja bi vidio to i gotovo, a žena mi uvijek vidimo šta hoćemo vidjeti. Ovo drugi što ne, onda kažemo to će pomijeniti, mi imamo već plan kako će pomijeniti, a nije to to. Da li, recimo sa osobom, ako smo na početku neke veze iskreni do sebe i kažemo si ok, ovo je nešto što mogu tolerisati, da li se onda tu radi opet o nekoj kalkulisanoj ljubavi jer ti zapravo na neki način osjenjuješ njegove osobine, da li je to nešto slično onoj ljubavi kad se sretneš sa srodnom dušom koja uopšte nema veze, tad mi se čini da bezuslovno se prihvatiš. Ja ću reći kako ja vidim. Ja od mala čitam ljude i vidim energije, vidim kako ljudi misli. To puno puta kad muški i žena vidi prvi put. Kad ja vidim u moje oči, kako to kao kompjuter. Ima ovo, kao lista, ali automatik. A muški ima drugi pogled, neće tomu pričati o tome, ali i onda to ide kao kompjuter, ali to nema veze sa ljubav. To puno izgled. Zato ti vidi puno ljudi koji su 10 godina zajedno, 20, ni uopće ne zna jedan drugi. Ni uopće. I nema surprises poslije, zato to bilo uvijek. Ali, kako moj muž kaže, žena puno kompleni. Nije puno kompleni, zato mi smo jako intuitivni. Žena je jako duhovna, ona rođena sa intuicija. To znači, žena ima veliki talent da napravi lijepo paket. Ne, trebaš biti iskreno ok, da li mogu ili ne mogu. Da li mogu živjeti da moje dečko će ići, ne znam, 4 puta na tjedan van, da će piti, da... Ok, ne mogu, onda ne nađe, znači tu ja mislim drag mi, ali ne mogu. Onda će on misli da li će pomijeniti zbog nje, da li vrijedi da mi pomijeni zbog nje ili ne. I to je isto ok. A to sve poče od laži. To sve, ja to gledam to nekad kad sam bila mlada, to mene izgleda kao neko na plac. Ko znaš ima puno dućana plac i svaki teta baka tamo kaže, ja
ne ovo moja jabuka bolje, ovo moje, kako neko proda bolje. I onda ko pada na ovo jabuka, kupi onda complaining za 5 godina. Jeste razumjeli mene, da? Dobro. Ali kako zapravo, a šta ako se stvarno to desi? Da na početku ti se čini da sve to možeš i da ti ne smeta toliko, recimo ako smrće tako jako? To je lude, to kod droga. Ovo ljubav što ja ne pričam, to kopiju. To neka vrsta doga, to mi povraćamo, to je energija. To je lijepo, to zaljubljenost u početku to najljepše što postoji. Ali to nije istina. Ovo što je istina, ovo tako, naprimjer kad idete, ja živim blizu šuma i svaki dan šetam tamo. I onda vidim ovo mladi ko sjedi tamo, tamo. I kako ja vidim na treće oko? Kako to vidite izgleda? Ko neko sisa energija, to ko sisa vaš, ko sisa više. I to ko neka doza, ko nešto pušiš nešto, ali uopće ne vidiš ko je s tobom. A kad to je isto okej kad si svjestan na to. Ali kad mi hoćemo pravi ljubav, to je rast i moramo prihvatiti da sam ja duša u tijelu, ja sam žena, ovo muška isto duša u tijelu, da on individual osoba, on isto ima njegov potreba, njegov želje, on ne može biti Boga moja. On može biti on i kad ovom momentu kad njega prihvatim ko je on, možemo rati zajedno. I naravno on mora mene prihvatiti ko ja. Koliko puno ljudi u brak kaže, ja moram naći muž da idem kod tebe, ja moram naći muž da idem sa prijateljima. Zašto? On nije tvoja boss, mi ne živimo neka primitivna zemlja. Razumete? To znači treba prihvatiti i poštivati jedan drugo. Ovo pravi ljubav što ja pričam, to počne sa poštovanjem. I slušati. Ja sam odgojila i vi ste svi odgojili, grow up. Aha, odgojili, ja. Odgojili, ne? Once upon a time was a princess and was a prince. Walt Disney. I mi su svi od 3 godina čujemo to priča. Princesa bila lijepa, pjevala sa životinja, princ je bilo heroj sa mač. I princesa uvijek ima velika vještica, ako nju će ubijati, ona čekala princ. I onda vještica nešto napravila, to znači to ego, to naše to. I ona pala, spava i čeka princ. To znači ona ništa neće raditi, čeka princ. I čeka princ, on će doći, vidi kako ona lijepa, da je pusa, on se probudi and ever happy. To ne postoji. I to najviše pogreška. Svi odgojimo od ovo once upon a time was a prince and a princesa. And svaka žena, unutra, ona je princeza. Znaš što umaškala? 3-4 godina. Svi cuo su princeza. A muški su neka princ i roj. Zato svi od nas ima, svaka žena ima I'm a princess, čeka moj princ. A gdje je princ? Oprosti, a ne postoji princ, a ja nisam princeza. A princ isto u muški, koji ima isto stvari, da ima isto njihove strahovi, njihova volja, njihova crazy u glava isto. Ne samo žena ima. I onda, kad on ne ponaša kao princ, da dođe uvijek mene spasiti kad ja treba, kad sam malo down, da on odmah tu, da ostavi prijatelj, da kad sam njega zvala da mora sad, ja sam tužna, nisam happy više u ljubav, to nije veza, zato on nije moj princ. Mi moramo, da dođemo za put pravi ljubav, moramo forget the once upon a time and live everly happy. To nije to. To je najvažnija pouka. Da, zapravo cijeli život živimo u tim nekim pričama, Walt Disney zapravo u takvom okruženju, da jednostavno počnemo vjerovati tome da to tako izgleda i onda samo na taj način isto i djelujemo. Ali kako sada, poslije ne znam, toliko godina kad živiš po nekom kopitu, recimo, kako onda to promijeniti, kako prevazići, kako recimo postati svjestan toga da nisi više zadovoljan sa osobama koje ti ulaze u život i s kojima imaš uvijek isti odnos i uvijek se isto razilazite, kako znači prevazići te neke niže vibracije možda da bi došla uopšte do te tačke da mogu sresti pravu osobu s kojom mogu onda da rastem. Prvi, ja mislim da mi svi trebamo biti malo sebični. Moramo raditi na sebe. Kad mi očekivamo neko drugi da napravi naše poslane, uvijek imamo prijateljica koja nas pomaže, čitamo nešto, ja obožavam knjiga, mene kod knjiga puno sam naučila, meditiramo, ali moramo biti sebični, moramo učiti dignuti sebe. Ne može dignuti drugi čovjek kad mi nismo digli sebe. Znaš kako avion kaže, kad avion padne prvi sebe i onda pomaže djece. Moramo sebe. Koliko ti ideš gore, onda automatik ti gunaš tvoja partnera. Onda ti malo padneš, on ide gore, on tebe guna. Tako to treba biti. Ne možemo očekivati od nekog drugi da napravi naše posla.
on ne treba promijeniti, ona treba promijeniti, niko ne treba sami sebe biti svjesni i svaki moment treba biti svjesni. Najviše posla što radim sa sobom, biti budna, biti svjesna. To je teško. Vi kad biti svjesni, vidite koliko u dan vi se svjesni. Malo. To sve na automat. A isto ljubav počeo biti na automat, a mi moramo biti svjesni svaki sekunda u našem životu. To je teško, ali to je put. I onda kad si svjesna, dižni tvoja frekvencija, automatik tvoja partner će diži s tobom. Ili ne, isto, ok, hvala, doviđenja, idemo dalje. Ne treba povezati previše. To zapravo da si svjestan, to znači da si svjestan toga da si opet u istom ciklu, da se ti ponavljaju iste stvari i da si tada sposoban reći da to ne želiš više, da želiš to mijenjati. Da. Ok, a reci mi, kako u situaciji kad si ti recimo na nekoj toj višoj vibraciji, a imaš osobu pored sebe koju voliš i želiš da je ona raste sa tobom, a ona jednostavno nije spremna za to i ostaje na istoj tački, a onda druga osoba ide gore, kako se onda te veze ili odnosi? To je malo teško kad ima prave ljubav i ti voliš njega i kaže ok, prihvati mi, vidi ovo lijepo stvari. Znaš kako in the old time, woman odgojila djece i dobila duhovnost, a muški su bili hunter i donijeli hrane. Onda isto to može tako. Ali inače, 90% kad imate prava ljubav, uvijek neko će follow the other. Neće ostati predugo. Ali kad isto to prihvatiti, ok, on je takav, on mene ništa ne loše ne radi, mi možemo pričati o to i to, a drugi imaš prijatelji, ima prijateljica, ideš van, napomnite drugi. Svaki čovjek je individual, a niko nije isto. I ne možemo očekivati neka druga osoba će voliš šta ti voliš. Da li recimo je da li je možda takav odnos na neki način i opasan za onu osobu koja je spremna, koja je otvorila srce i spremna je ići dalje, ali dok je u odnosu sa nekom drugom osobom koja ne ide u tom ritmu, da li onda može ova osoba isto dole pasti ili... Čuj, kad on je ok, ja pričam opet kao žena, kad on je ok, on drugi stvari ok, ti možeš vagat. Može on ne može s njim pričati duhovno, ali kad nešto boli, on je tu. Uvijek treba gledati cijeli priča. I isto pitanje, puno duhovnjaka misle da su duhovni, a nisu duhovni. Duhovno to uopće nema veze što ti znaš ili da ti meditira. Duhovno to srce, kako ti ponaša svaki dan. Ja znam puno ljudi koji se zove sebe duhovnjaki, ma daleko od toga. Daleko jako. Mi trebamo isto vidjeti što mi mislimo o duhovnosti. Imamo totalno krivu priču o duhovnosti. Ja znam kako ljudi kaže, on je tako duhovan. Ne, duhovno je put. Niko od nas nije duhovan, mi smo ide na duhovni put. Htjela sam te pitati još, recimo, šta recimo u odnosu kad imamo, ne znam, kad nas partner napušta ili ako dođe do neke prevare, a opet ga voliš da ga ne bi napustila ili ne znam, kako u tim situacijama? To je super pitanje, zato prvi kad neko tebe va, opet pričam koja žena, to je jako bol. Kako to on može biti sa neko drugo? Kako on može dirati neko drugo? To je bol. Ali šta boli? Ne srce, ego. Mi smo svi sebični, ja možda malo više, ali mi smo svi sebični i svi volimo to own the things. Kako kaže? Own the things. Kao... Razumite da I kad ja imam muž, on moj muž. Uvijek kažemo, to moj muž, a nije to property. To je jako bolno kad on va, ali to on radi, on to radi protiv njegov duša, van je to laženje. On laže prvi sebe, ne mene. A mene će to bolno biti, zato ko ego. Kako to? Kako neko drugo oze? Znaš koliko puta ja radim sa ljudima i koliko puta vidim žena poludi da muž va, ali ona više ljuta na žena, ne na muž. To je competition između žena. Ti si uzela moje, nešto za moj. To nema veze ni uopće samo žoni kao ping-pong u sredini. To samo on me va, ona uzela, ona bila s njim, on platio za nju, on kupio za nju. A muž u pričanju uopće nema veze. Znaš, tako da to je bolno kod nekoga. Ja neću misliti, to naravno nema onda duhovnost, ima bol, ali to ego bol. I kad gledamo, mogu biti otvorena, ne? Žena puno više va od muškarca u fantaziji. A šta je to razlika? Muškarci ima ovo više
ne to kažem, zemaljske energije, ko vidi nešto hoće, ok, ali žena ima fantasy, ima romantika. Žena kad zvara 90% to je ljubav isto. To je puno varanje, ne? A ja, na primjer, kad pita mene za varanje, mislim da nije to ok da to lažeš, a najviše lažeš sebe. Ti trebaš sakriti, ti trebaš lagat, a to nije lijepo. Biće puno bolje kad neko biti otvoren i kaže to je to, ali mi nismo dosta jaki za to. Dobro, i sad kad već govorimo o varanju i o tim stvarima, me isto zanima kakav značaj uopšte ima spolnost kao takva u odnosu između muškarca i žene. Tjelesnost, spolnost. Aha. Ne sam zubila. Koliko je važna spolnost u odnosu? Seks. Onda radi seks. Hvala. Čuj, mi smo u fizikal tijelu. Fizikal tijelo reagira za hormon, to je ni uopće nema veze sa ljubav, to je biologija, kemija. I ste vidjeli kako vi ste imali životinja doma, ko ima životinja? Samo malo. Dobro. Kod pas je horny, ona nekako filosofira previše. Ona ide van, čeka u red, dečki čekaju tamo u red i radi i završi i dođe doma. Mi smo oče osjeti puno bolje od životinja i mi napravimo lepo cover. I'm in love, is love of my life. To nema veze. To hormonal. Kad ima baš veze sa prave ljubav, to je making love. I to je nešto drugo. To spaja dve energije, to je flame. I to baš ima ples od energija. Ovo drugo, kako ti zove spolnost, to je baš kemija i biologija. I puno puta, kod, naprimjer, muškarci ne lažu, oni kažu to je bilo super seks, loše seks, ovo to i to i to. A žena uvijek poslije prvi seks digne neka fantasy, love i bajka i to, zato ona dala kao nešto. I uzela isto nešto. To treba čitati u knjiga. I to ja to baš vidim po energiji. Ali kad vidimo, mi smo spiritual biće u tijelu, ali imamo stvari da smo isto ko životinja. I to treba pohvatiti. Iskreno imamo šta. Kad ti pitamo šta, koliko sa žena si bio? 10, 20, 30, kad ti pita žena, 1, 2. A niko nije 1, 2, a niko nije 100. To je neka priča, da mi smo isto odgojeni na to priča. Žena mora biti Virgin Mary, a muški mora biti naš, kako frajer, ne? A to nije to. I onda, kad već seksamo sa netko, kad smo mladi, moramo to dati u lijepi cover. I'm in love. Onda kad mi kažemo love, to je magical word that is excuse for everything. Razumete? Da, možda je to upravo zbog toga što ne smijemo biti iskrene, mislim što smo se navikli tako, i onda to skrivamo pod maskom ljubavi, a zapravo ne možemo sve jednačiti. Ali onda kad idemo na duhovni put, nema više ovo seks, nema hanky-panky tako, dižemo frekvencija, naše tijelo već neće htjeti tako, on će htjeti kroz seksualna energija rasti. I to je cilj. Zato opet kažem, možda nije lijepo, vi ne znate mene da mi se neka tako, ali kad mi idemo na ovo samo sektor kao životinja, koje je ovo, tamo ona ne laže, mi lažemo, ona horni ide van, pa ali vati. A kad idemo na duhovni put, dižemo naše frekvencije, onda čudo možemo raditi. I onda kad ideš u drugi i kad diži to frekvencije, ja mislim da Bog u nama hoće da mi dižemo, da ne ostanemo od ovog nivo. To nešto drugo, ono povezano srce, ono povezano sve, čaka sve, od dole do gore, prema srce i onda to dve duše pospaje zajedno. I onda rastamo. I to možemo raditi za svoje duše. I kako sada naći, sresti ili privući to? Ja bi vam tako da, vi znate šta je to svoja duša? Ko zna? Vi se znate čuti, dobro. Svoja duša to je obiteljski, duhovna obitelj. To znači svoja duša može biti prijatelj, može biti djecu, može biti više od jedan partner, to nije jedan. To je grupa souls koji su zajedno došli tu na svijet. I traži jedan drugo. I zajedno ima isti cilj i zajedno ide naprijed. A nekad isto, s onom dušom su završili neka priča zajedno. I to je okej rastava, to nije nešto strašno. Ja uvijek kažem da brak nije zatvor. Kad mi mislimo da brak je zatvor, to je katastrofa. Oče čiš može reći, ok, hvala da je iskustvo, mi smo imali prekrasno, par godina, idemo naprijed. A kad mi smo tako otvorimo, onda otvorimo neko circle.
I onda dolazi više, odvojeno. I ja jako vjerujem da mi telepatski možemo komunicirati sa našom sodnom dušom. Opet kažem, ne samo muški i žena, prijatelji, djece i sve. Tako da, kad mi su svjesni na to, možemo zvati. I onda to su slično. To je isto muzika, to je isto miris, jako slično. To, na primjer, ne možeš ostaviti vegetarijanac i kanibal zajedno. Ali sodnom dušom će biti svi koji su isto put ili prema vegetarijanci, lagano i tako. Mislim, to matrafon, ne? I kako prepoznat ako se sretne unutra? Onda i kroz pričanje, kroz dodir, kako vidi kako ide naprijed. I onda djeci dolazi posebno. To nije ovo djece da ti kažeš, puno djece kaže, ja ne uopće ne prepoznam moj roditelj, ja sam stranger in my own family. Ili roditelj kaže, to ne može biti da to moje dijete. Puno puta to čuješ to, ali kad ti sodna duša, to ima problema. Puno problema, ali ima naprijed. I osjetiš doma. Ja uvijek to vidim, na primjer, sa prijatelji koji su sodna duša ili obitelj, tu osjetiš home. Da nema već šta će biti, kako će biti, it's home. U knjizi je posebno poglavlje koje si namijenila i ženama poslije 40. godine. Što je to što bi svaka žena... Da li 40 dana, to je 30. Tad počinje sve, da? Da. Tad sam danas čitala da je žena 75 rodila, dobro, to je too much, ali danas sve promijeniti. Mi smo duša, nemamo godina. Kad ti gledaš godina, imamo možda 1000, 2000. Kako mi mislimo, kako osjetimo. Problema je da u našoj society žena iza 40, ja vidim kako muški gleda, znaš šta, pošto, ali nije. Ali kad ti danas tvoja sodna duša, tvoja energija, on te neće gledat po godina, on neće gledat po wrinkles, on će gledat ko si ti, tvoja energija, on će prepoznat tebe. A kad idemo na plac gdje je ovo tako, on će reći ima 40, to već tako, ne? Tako da nikad ne treba odustati od ljubavi. Ja sam bila žena u 50, 60, 70 da su našli pravi ljubav. Zato oni su bili izvan zakon od plac, izvan zakon od stigma kako to i ona zvara sodna duša i sodna duša dolazi. Ja sam radila 10 godina radionica sodna duša i ona prošle godina i pol, već 2 godina dobila nove radionice kako diže frekvencija. Zato kad smo tu, mi vidimo samo što je tu, a nas zanima puno više. Onda smo treba dići frekvencije, da idemo na više frekvencije, onda ti počne shining, sjajnosti, ne? I onda kako sjajni toliko frekvencije ko zove netko, kako telefon, ne vidiš ko je na telefonu, ali ti pošalje signal. Tako da mi učili početi signal, pošaljati signal. Onda pošaljemo signal, nema veze, tvoja ljubav može biti u Afrika, Amerika, New Zealand, drugi planeta, ali učimo kako pošaljati signal. I onda tvoja, ovo ko treba doći, nema bez granica. I to funkcionira. I onda sam dobila da najvažnije, sad vi znate da su svi duhovnjaki ide na ovaj put, znate da se počelo puno brzo stvari događa. I od 2012 otvorili puno portala, puno mogućnost. Tako ne možemo čekati da kako je bilo. Moramo mi malo. I moramo otvoriti više i više. A najvažnije što sam dobila je ispusti sve meditacije, sve diži frekvencija. I koliko mi dižemo frekvencija, sve drugačije izgleda. Ali, pita mene puno ljudi zašto puno duhovnjaka ima strah, ima depresije. Zato da mislim neko ko na prvi kad skoči, boli malo, 5 minuta i koče. Drugi, treći, peti, šesti dana već boli, a ono život uvijek ima up and down. Koliko dižemo više, kad padnemo, to više boli. I zato padnemo puno. Ali ne treba odustati, treba diži frekvencija, ona ovo ljubav ko treba, on će doći. Može ono tvoje susjed, da nikad nisi vidjela, da tvoje niste bili u istoj frekvenciji. Vi znate da sve danas frekvencija. Da, i to reci mi na radionicama, tvojim radionicama 7. aprila bomo imeli delavnico v Brežicah sorodne duše, tako da tisti, ki boste zainteresirani, lahko tudi spremljate na Facebook profil Založbe Primus, tam bomo objavili lokacijo, ampak zagotovo bo 7. aprila. Ali reci nam, Iris, koji su ti mali rituali ili obredi koje možemo sami recimo da uradimo, da napravimo, da damo male signalčiće? Okay. Prvi, kontakt sa dušom. Ja ponovim milion puta na dan, ja sam duša u tijelu. Zato life je težak. Svaki moment u životu imamo teško moment. Ima neka tužnu vijest,
dogodi stvari. A kad mi sjetimo non stop da mi smo duša u tijelo, onda probudi naša duša više da ona više može pričati. A duša je čudo, može sve napraviti. I koliko mi dižemo naše svijesti, onda možemo puno stvari. Tako, prvi, ja ne mogu biti sad kao neka učiteljica, ali manje alkohol. Bit će svjesni šta jedete, zašto ti jedeš ovo. Da svaki moment šta radimo, biti svjesni. Ne napravi nešto da vi ne volite. Hoćete gledati Walt Disney, gleda Walt Disney. Hoćete crtati Harry Potter, gleda bez moramo tako. Ne mora ništa. I početi uživati šta vi volite. Ne na automat. Ljudi živi 90% ili živi na automat. Ne treba. I to, mislim, kad vi radite to će puno pomoći i družiti sa ljudi koje vi volite. Ne ljudi ko moraš družiti, ne bez veze biti neko u kafiću, pričati i vidi ovo, 3 sata bez veze sam bio i nije mi dobro. Slušati tijelo, slušati nešto tebe dobro, lijepo, okej, nije, okej, ne treba. I čitanje knjiga, napravi šta vi volite. I koliko vi imate prekrasno puno zeleno, puno šetati. Ja svaki dan sam u šumi, svaki dan, to je moja meditacija. Nisu svi da treba s njima ljudi da drugačije, ne? Zapravo je vjerovatno jedan od ključnih momenta i to da počnemo raditi stvari na drugačiji način, da nešto promijenimo u svom djelovanju i razmišljanju, na kraju krajeva da nam se počnu mijenjati stvari u životu. Da, to odmah, to danas. Da. To odmah vidi. I onda to dogodi sinhronitet, da puno stvari koje su, onda ti vidi neko da prijatelj da nisi bio 20 godina, sad isto put koji ti. Ili neko dolazi, ili nešto, uvijek dolazi nešto dobro. Vidi kako sam to je upoznala. Uvijek dolazi nešto lijepo, ali moram to non stop tako vjerovati da si više od tijelo, da možemo puno više i biti svjesni za sve. Ja kažem puno moje, kako pita mene, kaže prije spavanja, uvijek, ja to radim godina, ali boje 10 do 0 i vidiš ovo kao prođeš cijeli dan, šta je bilo dobro, šta nije, ovo što nije dobro maknuti, brišti, ne nosi s tobom drugi dan. I ovo ko su sami pošali universe, pošali guardian angel, pošali ko vjera to Bog, kako svaki u njegov vjera, pošali moj sono dušo. I biti uporan toga. I možeš to vizualizirati, nekako izgleda, ali kako ti hoće, kako to, i pošali signal u nebu, kao naudba. I to dogodi. Isto, to nema veze s tim, ali ja sam bila velike pomjena kad ljudi prestani suditi drugi ljudi. To odmah ko tona ide izvani, nemaš mjesto za lijepo stvari. Prestani vidi šta on živi, kako on živi, on ima dečko, on ima cvo, nema veze. To ne zanima. Čovjek je dobar, to je to. Ali prestani suditi ljudi. Ovo moment kad prestamo suditi ljudi, to je isto vježba, automatik mijenja svoj život za bolje. To je čudo. To je recept jako dobar. I što je još važno? Ne osuđivati To je najvažno. I ne očivati sebe. Ja sam tako, ovo. Ne, gledaj šta lijepo. Svaki dan gledaj šta lijepo. Ja kažem, ja to tako vidim, kad čitam ljudi, vidim kroz oči. Mene oči to ugledala duša. Gledat tvoje oči svaki dan. Ti koliko informacija dobiš. I teško, ne biti sami da zove prijateljica, kaže teško mi, pomogni. Nešto, vidim puno ljudi koji svaki hoće biti hero. Zašto? Onda kad priča sa prijateljica, isto ima isto problema. Ja čitam ljudi godinama i onda kad vidim svi ko su važni ili glumci ili to, svi ima isti problema. A zašto treba sakriti? Treba družiti se ljudi. Treba družiti ljudi sa isto koji vi, koji su slični i podijeliti stvari. Ne treba biti hero. Da. Iris, u knjizi još spominješ isto jedan pojam koji bi te molila da nam objasniš, a to su akaši, akaško polje. Ja kad čitam ljudi, na primjer gledam i dobim informacija, ja povezam ja to zovem kao veliki biblioteka. I onda kad trebam pitati da netko idem tamo, kroz oči i onda dobim informacija. I svaki od nas to može napraviti, samo da žmije pita i vidi koliko puta ljudi ima intuicija. Vidim tu već kad gledam tu energiju, ljudi ima puno ljudi sa velike intuicija. Samo treba više vjerovati, više to može pisati. Ti osjetiš nešto pisati. Drugi znači, što sam osjetio, to dogodilo. Ili to sam osjetio tako, ili vidio tako. Probaj se prvo sa empatija, vidi kako tvoja prijateljica ili tvoja partner osjeti, vidi da li je okej ili ne. I onda polako vidiš da ima nešto velike, to baš vidi kao veliki
biblioteka. Tamo ima sve informacije. Vjerovatno možemo na neki način tako i pitati to polje, Da, tu da, biblioteku, da, kako da. navečer baciti pitanje Da, i i to kroz Dreams. Aha, i dobijemo u snovima i... Dobro. Ja smo radili sad radionice za intuicije i jedna tema po mene najvažna, how to work with dreams. Zato san je to najmoćnije što imamo, da kroz toga kad sanjamo, kad spavamo, imamo poveze sa dušom. To nema barijer, nema to što... I tamo možemo puno develop i dobiti informacija i naša solna duša, i dream plan i sve. Da poslije to dolazi pomjena. I onda aktiviramo više frekvencija ljubav, nema više ovo dole i više frekvencije za making love, ne sex i kontakt sa inner child. I isto kombiniramo ovo solna duša, ovo čistimo za muških hobotnica. No možeš moliti sad kad si već spomenula hobotnicu, ja je namjerno nisam htjela. Dobro. Ali hoće hobotnica da izađe van. Šta je hobotnica? Neko čitao knjiga? Ok. Onda tamo piše to od hobotnica. Jako mala, kad sam, ja vidim stvari, onda sam uvijek vidjela kod muški nešto tu baš ko hobotnica, ko linija, ne? A onda sam, i to je smiješno da Liza je nemamo linija, baš nisam bila linija. A kad sam došla toga, sam bila na plat, baš u mene kažem, da sam tamo, što vidim kod muški, to je to. I ovo... A to se jebe. Da, ali opće, znaš, ja sam vidjela to nešto sa lukama, ali pa nisam bila Liza, nemamo, naš intočpal nema linija. I onda, kad sam došla tu na plat, baš sam bila to ovo veliki, ovo, kad se to panim, to je to ovo što ima. I neću to sad objasniti sve, to će biti radionica, ali svaki žena kod rodina ima to malih hobotnica. I to kroz vreme ona automatik zna kako to koristiti to. I to je inače 90% ide na muški. I kroz hobotnica žena papa energija. Zato kažem to velika razlika kako ja vidim ljubav i kako to ljubav je i kako to mi koristimo ljubav. Ja ovo običajno, ja vidim to feed and be feeding. Papanje, da, i kradene energije, ne? Če ima žena da ima jaku hobotnicu, onda jede puno, ima malo, onda nije opasno. Ali ima žena da ima puno, baš ima veliki. I to ti imate muškarci, vi ste svi otišli u kafić, ne kažem sad vi ste pametni, ali kad znate kad ide u kafić, kad neka ima žena, ne uopće ne treba biti lijepa, ali ima dosta hobotnina, naput svi muškarci oko nje i sve će napraviti za nju. A kaže da Kleopatra, vi ste gledali Kleopatra, ona bila jako ružna žena, oni dokazali da po DNK da je bila baš ružna žena, a ona tu u povijestku najljepša žena. I ona mogla svi, poludila, svi su poludili na nju. Imala veliku hobotnicu. Veliku hobotnicu, da. A znate COVID, najjači muškarci su pali Bog od žena. A to nije žena da je bila pametna ili nešto, to je bila lijepa hobotnica. Ali hobotnica to je moć, to je power, ali nije ljubav. A mi hoćemo ljubav. I mi hoćemo digniti fende da imamo ljubav. Evo, ja se još jednom zahvaljujem. Sigurno ćemo ovo ponoviti, a ako ne prije, onda 7. aprila u Brežicama. Pratite nas, javit ćemo gdje i kada i kako i zašto. Vabim vas pa tudi k branju seveda, avtorične knjige so danes na voljo po znižani ceni. Branje je vrednota in to moramo spodbujati, tako da hvala lepa za čudovit večer. Hvala.